atuh tawi kela ku piro-piro zaman. Wamalan obat ya seluruh kang patut dia mah pihak dalam ajina. Masyarakat usum ya. Jadi usum cuaca itu ngaruh sama kesehatan. Jadi obat-obat kan dipercayakan. Kalau nanti kasih Abdul Malik wasam itu humran anu insun ing ulama Madinah ya kuluna ingan dikakabe. Hasanatu tawi sakalun iku arbaatu ajminah opat piro zaman. Walahalan itu kaduesana arbaatu amjati utawi opat piro watak. Saipun nyatane sawijah haloto walaripun lan parak niji wasitawun lan niji walaripun lan parak haloto. Kasih tahu mangka utawi niji ke salah satu asuri yang piro bulan Dajan baru nyatane sampai Desember. Wayan biru lan Januari. Fabrol biru lan Februari. Bahasa Arab aneh salah. Februari itu jadi pababi ya Kak. Fabrol biru ya Kak. Wawalan utawi asita iku baridun rotibun. Tiis basuh. Wamija juhulan utawi mata kesita iku albul gomu leko. Wal homulan berhak. Wahumalan utawi bul gomu lan hom iku baridani rotibani tiis basuh roro. Yumaru kang sok den pareng tapi dalam sita Bikina bi'akillah mil bakorihi kalawan ngadohi mangan daging bangsa sapi. Seusum hujan ulah ngadahar daging bangsa sapi. Wakurasi lan bawang kucai. Wasil kilan sajenis hui di sini itu. Wayustahabu maksudnya itu jajan anu sok ngurangan karena bulgong. Kawan itu kena bulgo. Wayustahabu lan den sunatakeun pihing dalam sita apa surbul ma'i minum cai alpatiri kang hangat ala roiki ngatasi cibu. Isuk-isuk minum cai hangat minum kopi bisa oge lah hangat. Wa kulo dajaji lan mangan hayam. Mata kalus oge we ngadahar hayam teh kitu sumujan ayeuna. Rumian ngadahar daging hayam teh. Cuaca keur naon ieu? Terus hujan daging hayam euy, jeung kejo. Wal himasi lan kacang panjang atawa buncis. Wal wadakil kasiri lan samin kang akeh. Wal kurnubi lan kubis atau angkol. Wa akal janjil lan mangan janjil, tangkal janjil. Wal pulpuli lan pedes. Wasonabi lan tangkal sonab. Wa akal saumi lan mangan bawang bodas bil asali santaman. Dina usum hujan katanya. Wa kulli harin lan mangan saban-saban perkara kang panas wasur bihilan minum har. Eta dianjurkeun ka dokteran dina usum halada kudu kadaharan teh kitu. Musim hujan. Wajtina bol bari dilan ngadohi pangan kang tiis minato ami bayane saking pangan. Ayustaha bulan dari sunatakeun pi dalam sita apa ta'ahudul jimai ngaraksa jima. Ulang loba teuing ngagawean pamajikan. Walah mamati lan WC ulah loba teuing gedong di WC. Wal istilah lan nipo. Gawe wedak ieu kudu diraksa dina musim hujan mah. Istilah yang ini teh maksudna gawe wedak. Wa tagriqil jasadi lan leuleupkeun jasad wa gumrihi lan leuleupkeun jasad. Teuleum jasad dina cai nya. Dina usum hujan kudu diraksa lianna uruqa karna sabeuna pira-pira urat wal asoba lan saraf. Ikut paksahu sok nali teuas. Ieu urup pihing dalam sita. Wa tabrodu lan sok
jadi tiis deui ieu urut. Besok jadi urat merungkut ka ditu naon. Tapi santai. Cara rangkul urat merungkut. Wayuk rahulan dan makruh ke dalam sita pokasratul iktisali akeh mani loba mani. Atasobuhu lan akeh ini subuh-subuh. Ini subuh-subuhnya makruh ya dina usum sita. Usum hujan. Wa naumi lan akeh sare kulihi tegas wa naumi kulihi kullahu ing dalam sakabeh sita bin nahari ing dalam siang. Ulah loba sare tibeurang dina usum halodo, usum hujan ya, hujan. Wa yunharan den cegah pihi ing dalam sita, apa ansur bil mai minum cai bilairi ing dalam wengi. Badan naumi ing dalam sausene hudang sare. Kaina minhu mangka sareng saking sabab surbul mai. Ya kuno sakono apa daikun nafsi jadi rupek napase. Jadi lamun hudang ti peuting dicegah minum cai musim hujan karena sok ngarupekeun kana napas ungap basa urang. Wa yustahabulan dan sunatakeun pihi ing dalam sita apa istihrajul khomi matuakeun berhapan leho. Wabul pemilan leho wa mudgul makhodi lan ngunyah pira-pira makhodi iya lemah pira pangan kang lemah kang leuleus walujumul gorong lan netepkeun pira-pira garong bisi nabi kalawan tangkal sinam ngalawangkeun garong ku tangkal sinam tangkal rohan sinam ada sumber bulu warobi lan tangkarong lulus maksudnya walujumul qailan netepkeun utabil bukri ing dalam isuk-isuk kudu loba utah isuk-isuk dina usum hujan biokil pujeli kalawan mangan loba wal khordawi lan sawi secim sawi wal jiri lan saret wasapa lan sawi sapa makul disaiin lan saban-saban perkara harin kang panas summa yusrabu mangka kali-kali dan inum alaihi ngatasi ukulopol asalu madu wala bisa mangka menangi asal kolilan ing dalam kidi dijijimkeun heula dina baham summa yutaqayyau mangka kali-kali dan utahkeun di asal ala isrihi ing dalam ngiring-ngiring la bisa. Saya tanu dianjurkeun kerusum halodo, kerusum hujan. Warabiu lan utai para halodo iku salah satu asyurin telu pira-pira bulan. Waya lan utawi salasa iku marisun Maret, wa ibrilun lan April, wa mayihun lan Mei. Wa huwa lan utawi Rabi ku harun ratibun panas basir. Yumaru kang den parentah pihi ing dalam Rabi apa bijti nabi ukli saumi ngadohi mangan bawang bodas. Ulah rapati ngadahan bawang bodas tina usum Rabi. Wal kurosilan kucai wal basoli lan bawang beureum wal kujri lan lobak wasil kilan wisumuhu wal kurnubilan engkol. Wa kulli baklatin lan saban-saban lalam podimatin kang wis lawas. Au urukin atau wakil berari yakunu kang ono ieu uruk kutakal abdi dalam asoretan ari dina tangah teh hui basa urang min ajri dahi saking arah-arah penyakit aladi kang ono ieu aladi yakunu kang ono ieu ladi iku palyaha putune putune uruk wawalan taya palyun iku pi urukiha ing dalam pira-pira ye bakla silapur iha tu makamaring cabange bakla Mama nanti sapa wong ku akala hamangannya si main kabeh tu
yusawiru mangka naik alaihi dalam man opo adamu getih wal bulgo mulandah wa ahwadahu lan tumarap ing amma ing uwong pihan jarihi ing dalam genggeronge uwong opo mislud dam hati misil dikuncit luhak anu hese dipiceun ka dina genggerong wa yunhalan den cegah opo an uklir ruusi mangan pira-pira sirah asin sirah doma, sirah ayam ya, sirah apa namanya. Wal akari ilan pira-pira bitis. Bitis teh ceker bahasa orang namanya. Waru usir hitan ilan pira-pira sirah laut. Wana bihalan pira-pira buntut laut. Ayeuna diulahkeun teh dina usum menjelang halodo. Ulang lobati ngadahar ceker, ulang lobati ngadahar hulu-hulu laut jeung buntutna maksudnya. Min ajli naji saking arah-arah base. Yas kutu kang murad ieu naju alus bi ing atase jukut. Kata kulo mangka kali-kali mangan minha saking usbu opo alba imu pira-pira kabo sapi. Payah jeri, payah ri mangka kali-kali patut. Ya usbu piro usiha di dalam piro-piro sirahe bahaim wa arjali halan piro sikine bahaim sikil baseuh ibun sok cicing dina jukut terus di dahar ku kebo sapi doma atawa ku hayam terus kana cicing dina huluna jeung dina sukuna lamun lauk mah dina buntutna wa dawu sukuan ya lo kayak sukuan. Paman nangkal tu sapa uang pakal manganya siman anu usaha pira-pira sirah wal akari alan pira-pira bitis wa minal kita ni lan iku saking lauk aruus utawi sirah wal adna bulan buntut dihadal biti dalam ikhlas kijud alako mangka cuman telepon dalika kono-kono najun pira si dalam sirah eman kita bakal cicing kintal na dina huluna Waso batulan bakal kenalan pasti kena iman minum saking sabab najun. Apa bisa watun tutup-tutup di pasori dalam paningaline eman. Jadi itu beras ningali ingkana kalituna. Kalau bakal ada arah hulu jeung ceker eta. Jeung buntut eta. Mata lamun ngadahar lauk pilihan ge tengahna. Tengahnya atuh ari buntut jeung huluna mah. Jak ucing, wajah ucing. Dari makmumnya sate ya dihuakeun lah lebih kami. Atuh jadi teu bae ngeras paningalina komo ningali kita mau buramuan. Wa yu'marulan den parentah pihi ing dalam robi opo bi iklalin kalawan ngidikeun minal jima'i saking jima. Ulah lobating gagawe ti peuting. Wadali kalan utawi kitu iku anau satuna jima iku yuhayiju ngabangkitkeun ieu jima. Ngabangkitkeun ieu jima ing robi, ing watak robi. Watak kawaya takilan kudu ngaraksaya si uang pihing dalam robi kasrota surbil ma'ing akeh minum cai. Wa yustahabulan dan sunatakeun pihing dalam robi apa ukulul halawati mangan manis-manis. Wasur buhalan minume halawa alar raiki ngatas cidu wa ukila lan den pangan ya halawa bil asali sarta madu wa bi goidil asali lan kalawan anu madu wa nabki lan mangan bidara wa uklu sama lan mangan tanggal sama wasur buhalan minume sama wa kulli sayin lan mangan saban-saban perkara Pihi kaki tetap ing dalam sehu mudotun utawi hasim waka semak mudanya semak termasuk bidara mu'amis hasim wakulu yabisin lan saban-saban kang garing baridin kang tiis liana dama karena satu getih iku harun rotibun panas basuh wa yustahabula dan sunatakeun ing dalam robi okul kotopi mangan sayuran kotok wal koro ilan tangkal koro kemari sayur kotok teh si patara
warujlati lan tangkal rujlah disebut nambak kola hamko tangkal bodoh ngelam bodoh wal malukia lan kubaz malukia tangkal malukia wayuk marulan dan pare tapi dalam robi opo bil istinsai kalawan cuci perut wal ihtikoni lan disuntik wal ihtijami lan diserot wal ihtila ilan disipu wakot il uruki lan megatakeun pira-pira ulat diman kare wong ibtoro kang butuh ya siman ila fatiha maring mutoleu wa man nanti sapa wong bakia kang tumet tapi siman fa innahu mangka satune man dikurupa mabakia terkadang tumet tinggal man alaman tinggal atas wong iki kang tumet tinggal man apa pandu damin panglebih darah gitu wa abidun lan kang lawas alat tabiati ing liwat tingatase tabiate ya ana kana hina robi ku zaman edam wa sultan hulan kerajaan edam waktu sawir hulan ngabangkitkeun zaman indam wa min ilaji tasawurihi lan iku satengah saking obat naik edam ayo soroba utawi yen kadet inum minal ihli laji saking takal ihli laji sekolah ini ukuran sami skol 4 gram lebih waminat tarbadi lan saking tarbad tangkal tarbad di sekolah ini ing 2 miskol 8 gram lebih kaina maka sana uang iku yang mesti cuci perut ya si uang adalah roti dalam sabada panas alati nyatane panas ya tasawwaru kang naik minasak ngati pada mugeti tadi kaya usum mahalodo mawat usum hujan mawat tak nate bulgo ada usum menjelang halodo mawat tak nate geti wasaifu lan utawi halodo itu salah satu asurin telu piro-piro bulan yunihun nyatanya salih bulan Juni wa yulihun lan bulan Juli wa Agustun lan bulan Agustus wa walan utawi yasaya iku harun yabisul panas garing nijaduhu utawi watake soeb iku almarratul hamra'u maro hamro atau soprote wa wala yalan utawi maro hamro iku harun yabisatul panas garing yumaru kanden parenta fihi dalam soeb opo bidina bi ukulir ruusi ngadohi mangan pira-pira sirawa akali akali pira-pira bidis wa ruusi yang ditanilan pira-pira sirawa warna bihalan pira-pira bentuk laut kama wasapna kaya barang musnifatan ingsun ing mak kebiji dalam jud robi Allah dinyatani jud oblahu mantap ing dalam sadurunge soib wa yunalan dan cekap ing dalam soib apa ukulir manuhia mangan manuhia walaupun jadilan lobak walaupun mobilan impor wal mati sahinat lan keberpangan kang panas waktu dihadiran sama-sama kang panas misal kutu dihawin misil padas wasona bilang sona berdaya tiladunya wal malihiran kang asin kuliah dari sekali yang malih final malihah maka satu kang asin wal harolan kang panas iku yuhalijani naik ke dia malih lan hal al-atsa indah kata suruh maka naik minhu saking sabab atur apa al-maratu marhamro naik kalau marodulan sekolah wayung marulan dan parentati dalam soeb opobil iklali kalawan dikatakan lagi mani saking jima min ajili tasawuri dan saking arah-arah naik jati ini dalam soeb yang sidatil hari saking arah-arah banget panas wayun halan dan cegah opo anjuhul hamami manjing WC wani saparilan saking nyabali sidatil hari karena banget panas wanil jurusilan saking lungguh moyan disamsing dalam matahari sumhalodo ini wakur dinari lan markisene si guru ini dimakruh dicegah moyan sumhalodo wayustah bulan dan sudah takkan pi dalam soeb minal akimati saking kepangan apa kulu baridin rotibin saban-saban kang tiis basel misal bati hal misil samang kabonteng wal ilan persik wal kotokilan sermek
wal kisah ilan bonteng kene walu jelatilan bakola hamko wakul ibari dilan saban-saban kang tiis wasul bilma ilbari dilan minum cai kang tiis alaroi kingata secilo wayuk sarulan kudurin akeh pi dalam soe poko min sur bilma ilbari minum cai kang tiis ala kulli halin dalam saban-saban tingkah waya ta'ahadalannya tangaraksa sinumpi dalam soe al-hikna ing disuntik al-muliyana al-musilata kang ngaluwiskeun kang ngamuruskeun wal masya yang cuci perut aladi nyatane masyun yasidu kang milikakeun yaladi wa yuhariku cuci perut teh perkara anu mata kajadikeun murus babari ngisi nya mencreat maksudna masyun di anabi kana sarana iku tetep ing dalam hipnon lan masyun yarja'u sok bali kapal ma'u cai ila aslihi maring asale ma'u wa yalwi lan sok mengo ieu ma'un aqauda ing balik mani wa yu'maru lan den parentah ing dalam soe apa bisur bikul lima minum saban-saban pangan minuman maksudnya yuktiru kang ngabatalkeun ieu ma almarota ing marohambo marok soprot ya minar rawabi bayane saking kang kintal robil asiri nyatane kintal perasan angur warobil utrunya lan kintal perasan jeruk warobi sapane rob teh jeruk eta non teh jus bahasa urang mah rob teh jus bahasa urang mah rob warobi safar jalilan jus palak wasbah yidalika lan belakangnya palingkar wayuk sarulan akeh-akeh pihing dalam soe opo min okul halawati saking mangan manis-manis wal mudati lan hasil wakul lisain saban-saban perkara yulat tipu kang ngaleuskeun dalam bukti ieu kul harotal marrati ing panas marohamro wa uja ahalan ing pira-pira nyeri maro wal haripulan utawi parek niji ku salah satu asuring telu pira-pira bulan satambaru nyatane September wa akbaru lan Oktober wa November lan November wa lan utawi ya kharif iku bari dunya bisuti isgari bijaju utawi wateke kharif iku almaratu sauda umar sauda wa huwa jalan daya maro sauda iku bari datun dia bisa turun ti isgari yunha kang den cegah piha dalam kharif opoan ukul mamluhi mangan kang den asinan mangan asin-asin wa ukul maluhi lan mangan hubay wa ukul kunubilan mangan engkol ata yusibahu malah tumakamal nyontakna ing purna opal amtaru ke hujan wa yumaru lan den parentah pihi dalam hari popo biokul karosi mangan picai najan hale ata wa matbuhan hale kawin asakan habis surgil labanilan kalawan minum susu wa kulitingilan mangan buah tin waktu pahilan apel kalau humudo tilan kang hasilum kuliah tegese sakabeh humudo anu hasil wa widahanna usum harif mah wayunhalan dan cegah pihin dalam hari opo anduhul hamami manjing wese ilajul musanati